Hello Nuam. Hi. Ken here sum som ni lai dal nga nei mo. Ken question ong dong ding, question khat na man le dal khat tang pe ding, okay? Question nga be kong dong ding. All right? Ready? I'm ready. All right. What is na call bang pa pa gwai. US state masa pen bang. What is the first state in the United States? Say lo ma? You wanna skip? No, wrong answer. Okay. Next question. What is the capital of Illinois? Illinois State. Springfield. Oh, Springfield. Illinois State copy Springfield. Okay, 20. Good job. What is the capital of China? China copy bang. Thầy được không? Nó thấy cái thầy được chứ mà. Ok, question chúng ta nị màn lâu. Ok. Nị biết chân lại. Tôi lẽ US Gamma State ở Golpen bang. Alaska. What is it? Alaska. Alaska. Wow, right answer. 20. Good job. One more. Bang dong lai li guai. US State what bang stay in population tampen. What state has the most population in the United States? Population. Oh, come on. Last question here. Hello, ma? Texas. No, wrong answer. I'm sorry. Nị ngạ chê thum laka ngã laka nị ngạ. Hello, heo ya. Lung đâm na? Đang na sum ta bang hi ding. Thầy nói rồi. Ok, khó đi mà. Nó ngạc luôn. Nó hàn chém lại đang tới đồng dẻo đi mà. Sum nó đi lẹ. Nó ngạc luôn.